Turagushimiye ufashe umwanya ugafungura iyi video. Iyi ni T-Zone Media, turagusaba gukora subscribe, ugakomeza kunogerwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru dukomeza kukugezaho. Mu mwaka w'igihumbi 1865, Abraham Lincoln wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarishwe akiri ku butegetsi. Nyuma y'imyaka 16, James Garfield nawe aricwa akiri ku butegetsi. Ibyo bikomeza bityo mu 1963, John F. Kennedy nawe aricwa akiri ku butegetsi. Mu baperezida batandatu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagerageje kwicwa, 4 basize ubuzima, 2 barabirokoka. Ibi byabaye ku gihugu cy'igihangange Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byari biteye ubwoba cyane kubera igihugu cy'igihangange byabayeho gisanzwe gifite umutekano uhambaye. Ibi bituma ibihugu bikoresha amafaranga menshi muri bije yo kurinda abaperezida b'ibihugu. Perezida w'igihugu ari mu bantu baba bafite abanzi benshi ku isi, baba bakeneye umwanya we cyangwa bamwanga bishingiye ku mpamvu zitandukanye, zibi za politike cyangwa izindi zitandukanye. Uyu munsi turaza kugaruka ku baperezida 10 barinzwe kurusha abandi muri Afurika. Ku mwanya wa 10 turasanga perezida wasimbuye Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa. Uyu ni perezida wa Zimbabwe. Tukaba tumusanga ku mwanya wa 10 w'abaperezida barinzwe cyane muri Afurika, bigendeye ku modoka zimurinda, abarinzi abafite. Ku mwanya wa 9 turasanga perezida wa Cameroon, Paul Biya. Paul Biya akaba ari mu perezida barinzwe cyane muri Afurika, agenda mu modoka ya Range Rover Sentinel itanyurwamo n'amasasu, igura $500 by'amadolari, no kuvuga $500,000 z'amanyarwanda. Rimwe na rimwe mu ngendo zitandukanye akajya agenda muri limousine ya Mercedes nayo itanyurwamo n'amasasu. Akaba agira imodoka zimuherekeza z'amarande cruiser ndetse n'amamoto menshi. Akunda kujya hanze, abazwi nk'abajepe cyangwa se aba bodyguard ba perezida akunda kwitwaza abagera kuri 20 iyo yagiye hanze mu rugendo. Ku mwanya wa 8 turasanga perezida wa Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Uyu mu perezida akaba ari mu ba perezida ba Afurika barinzwe cyane, aho we abarinzi be baba bambaye uniform cyangwa se impuzankano za gisirikare, bafite intwaro nyinshi n'imyereko itangaje mu gihe perezida afite urugendo cyangwa se hari ahandi hantu yagiye gusura mu gihugu. Ku mwanya wa 7 turasanga King Mohammed. King Mohammed ni umwami wa Maroc. Uyu mwami ari mu bantu barinzwe cyane muri Afurika, kuko usibye kuba ari umwami ari no mu bakire cyane kuri uyu mugabane wacu wa Afurika. Uyu akaba agenda muri Mercedes S500 iyo ari mu ruzinduko rusanzwe, naho iyo agiye ahantu hamusaba kujya mu misozi miremire akaba agenda muri Range Rover. Izi modoka zose zikaba ari imodoka zo mu bwoko bwa armored zitanyurwamo n'amasasu. Ku mwanya wa 6 turasanga perezida wa Nigeria, Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari ari mu bantu bacungirwa umutekano bya hafi cyane, kubera ko igihugu cyayoboye gifite abaturage benshi muri Afurika, kirimo n'inyeshyamba nyinshi, ku buryo abantu benshi baba bashaka kumukura ku butegetsi.
Ibi bikaba ari bimwe mu bituma umutekano we uba ikintu cy'ingenzi mu gihugu, cyane cyane iyo afite uruzinduko rwo imbere mu gihugu. Mu mwanya wa gatanu turasanga nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Paul Kagame ari mu baperezida nabo barindirwa umutekano ku buryo buhambaye, aho ari no mu baperezida bafite imodoka ihenze muri Afurika. Imodoka ye ya Range Rover Centenaire itanyurwamo n'amasasu igura 550 by'amadolari, ni ukuvuga miliyoni 550 z'amanyarwanda. Kongeraho aba bodyguard ba perezida cyangwa bazwi nk'abajepe nabo baba bafite imyitozo ihambaye cyane, bituma za mu baperezida 10 ba mbere barinzwe cyane muri Afurika. Ku mwanya wa kane turasanga perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa nk'umuyobozi w'igihugu gikize nawe ari mu baperezida barindwa cyane muri Afurika. Ibyo bishingira ku modoka agendamo, irimo modoka zihenze ya Range Rover Centenaire, ndetse akaba afite na Mercedes-Benz S600. Mu mwanya wa gatatu turasanga perezida w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta nawe ari mu baperezida barinzwe cyane, aho mu modoka ye agendamo ya limousine Mercedes itanyurwamo n'amasasu nk'uko bimeze ku bandi baperezida. Kongeraho amamoto agenda imbere y'imodoka ye ndetse n'amamodoka amugendaho yihuta cyane, ituma umutekano we ukomeza kuba uhambaye cyane. Ku mwanya wa kabiri turasanga perezida w'igihugu cya Guinea Alpha Condé. Alpha Condé nawe nk'umuperezida ufite igihugu kirimo inyeshyamba nyinshi ziba zishaka kumuhirika ku butegetsi, nawe ari mu baperezida barinzwe cyane muri Afurika kubera imvururu zihora mu gihugu cya Guinea ndetse n'abaturanyi. Iyo yagiye mu ngendo zo hagati mu gihugu atwara aba bodyguard cyangwa abazwi nk'abajepe barenga 20. Ku mwanya wa mbere turasanga perezida w'igihugu cya Egypt Abdel Fattah al-Sisi. Abaperezida bo mu bihugu by'Abarabu bari mu baperezida barindwa cyane, kubera ko usibye kuba baba ari abayobozi b'ibihugu bakunda kuba ari n'abakire cyane. Ibi bikaba ari bimwe mu bituma imitekano yabo ikazwa cyane, ko muri biriya bihugu ari naho hakunda kugaragara ibyihebe byinshi.